Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwanama mwanzani wangu hanyimalanika wala mjiundao mdungao video yino mjuka yidunga armazi nyakati zijao skandara hadi simbabi uskalele unu yone simbabi ze danger kao lezilenda wensi zilo sababu ya ukana ngeladimu haraka siwa komor tanganyie haukaza kifu ya ziazali hautimizi ya hazikao liandisiwa haukahindi ubahanu kole nazali aliyo basainu nga wadziro kabisa usonirenda wiho eka emdoendo nga mvu ya simamie ya shinde yarite kafuma tsoni yarari yohenda zetabu nga joka zinji kabisa hadisi skandanda jembe abi haruma imahadisi kao kone azali hayafanya wazimanu watangazaji wa radio ya Faransa ambao RFI. Alaikum salam mwanama Bakari. Haruma hadisi yao haina mrikao ya adungu. Hahisi ya ajali nku ya bakisha ya kalansi zensi hatu harumu sonira ndao iho eka mruoi hendo kansi harumu ezi. Mono utungu mono namna ikao yabadiliha matsu hatabashi kuja kwa mwangalia mana karataka humona sharka huishi makalima shamra hisika mroi habadiliha matsu habadiliha suraya endiniya pia itawa kajakana tambaretani titi itoka nsi pia wakati ya uzisu wale suala la usiana na zetarahanfu zabira harwaze voti wishena mnekao diaka ujeleza yabonga onesawo hindi banu ranzo siku konela zala rajamu ezi ungo hevenza diktature irenge makazi harwa nsi shanga mwabionukana eijuka hujabandieba ni kardumba nafasi kardapari wana bahao na harwa nsi nange joka nziro kabisa rane zensi rudungo uzishi harwa dunia za rumwa ni diktature hauka hindi emruola ngama mbedume ya pula utsungo yabo haina mdamparisabu itu mdamanyonga nekemwana ahe jirani nekemwanzani heni mdutakaunsi pia yabo ngatuwa na bala kabisa eka mruoi hendo tumbabanu yavire yararie hazikao nde safanyishia ikawa ibakisha mbabiti itabasa inu yake mruoi rimwashilishe bonsi ngamwambia lukana hato wandu walu harumu serse wao wakauhimili ya voti wawala wakauhimili ya wahibeze voti wakauhimili wafanye zentarhanfu harumimi jihatu harumimi raya harumimi halanyonsi pia wandu wala ndo jotende wao nutungu wandani kujwamba sionro jina kujwamba imaranyonsi pia nane zetambu za maisha na nana kabano ka perspective onsi pia tukaonsi pia ya hemaudi ya ekomoro hauka mdu wala ngamambe dume ya vunzi hao mdu yabo hena mrujo kakaribu naye kujomrada naye yele manya ikao ngamanzo nimwambia ndio kana hatwari ya ondukana ra islam na yohindi ngaba hatwari zinji na bani hatwari ile ndokana haruma mwahunu jumha ujao haruma mahamiro na mirao rinja wenu komori ngasina rendezvous mkuu kabisa ikaweze za rendezvous hizo ngajoka kondisione maisha ya wakomori wa leo na maudu mweshi nomka wanti hatu leona maudu nano uzima wa hensi ya emasi wa emararu hata uhundelane la maore ajadi ya nunga mada hizo deika wandu ngwendao haruma mahali semanda ya manezinji kajoka negociation wandu wana mrikao katina mvu de utendeo wandu hauka ikamono partenaire wa hatu wahu kwa jarekone se hauka felicite isazali wala tuka ngwaranzao au tuka langwanzao opposition au tuka wala ila faveur no simwani kana wao tindojo tu azali wala tindojo mwansi nane kangwa joshida wajo mwansi shojo mtu azali dasi shay gesti hao inofanya azali inomba reserve emana ila hindi doka zinakatisi jao ngabo mahadisi muhimu
yahusiana na miano ya Komor nezenti nyanzani nezenti majirani yabo bungu ebenza ngasine miano ya hatu harmaze bahari za hatu ikawa mfaransa ngujimuru bwari yabo habo kajihansi amwe bahari nindi hao jihansi larinyo sha jihansi amwe bahari nindi wajao habo ya jihansi maore ngaujoka na haruma esharia shaki lemengu maore bungu ebenza yumungoni me ze ardhi za nchi hatu ya bahari ya maore yumungoni me bahari ya Komoro sha ngamjoya ukana mtawalifu baada ya jiansi hiyo yabuhalekeza ukana na zibahari hizo kujale obo za vumbulu kangizo namba indru onsini hiyo zibahari hizo ngonza zimilikishe mahadisi yao raka jafanyishia ngajoka ufanyishia harmozi na katizi jao ngarjoka na harme maamine ijao ino de mitsanu iyo de turna kuu ya usiana lele gashi ila Komoro okalhunde bahati ilirumishie au kakarumishia yabu ngabo na kontrazi njiwa jao tena zijoka ufanyiwa na mashirika menji ikabunga ivenza zinti zao wohanza wajifai mashirika yao ikangonda mwa biashara bonze yabo hindi ya jaliro niyo yali kalantiza dokanga sina raisi kao katina mvu mara ya wahe kwa tumanza wala majirani no wantani ne mapartenari wa hatu ngwajoyo kana katonziwa kajamuna zevoti kajavoteo yabo isojoka urumia hindi isojoka urumia izomba pression haukaonru wao ngwajoka ngombe ukanga rujo ukubali ngarijo valide ngarijo bulia zanzia ngarijo wanyima la nyonsi pia shanga nzabo mgaibanza mahadisi yanu ya biranamna fulani usinye ndogo fulani uribuli ya ndogo fulani urinike mafungu fulani yaba mruo katina mvuu za ujua yambeka tufanya za ndongo hizo hauka narishelendo etare hintit yali gashi la Komoro van la kandisa ebana la shidala wasulibanu doka wakara isi ya votiwa yakaujwa kana ngeno wanru lingoni mae hasubuti ya fanya fasi wakati kawe daula Faransa wamba karisina gashi haruha de mala nurajina hata hondon rajina shema na asubuti ya fanya hizo raisi yozifanya yakanguji amini ya ukana hodingoni mae gene maraia yabaka katina zamvu hizo bomgaibanza wakati hiyo yabo harandeha fenya na abo fenya bomgaibanza lotsa hamru joko bavuni ya mwanilie yabo zengazi yako kanizo dawala wanduala ikawa ngwa jao hadisina unae ngwa oblige ngombe kana bunga bidio kubali jao beka kubali jao kato bulia jao yabunga nzao swa Komoro ikangara nzao maudu rishinde runane na madhamana wajo ujua wari wakili wajo ujua wanile Komori marengoni hajasadi hajirma hausubuti haubenufu hahankli wanilie ze haki zae Komori ya leo na maudu yabunga nzo nru wao ganzo mruo ikewa mrikao halawa harumwa ze mvuza wa Komori ngu amini kwa Komori nga udingoni mae mana ikakatina ze mvuza wa Komori yabunga bidia tahe mvuzo bonze na zemvuizo ajoka usitsabonze ngujozi sana wala ndikao do ajoka huja iliwa jiwarabe zile madini ya hensi ya hatu habei za uhafifu habei zitona mana ili washinde wakejuma urihinya madenamna warihinya tapaka dabasai kabati nzi azinji jojir haruma emakatia jao ekatindo kanga kutoka na president faible uo azia hendiyo ya hadani haina mdiarongo mbapa hanu ilfu ya muwe haina jila nzoli hewe hanu ilfu ya likazekaro haina mmea ondo nzo mwe hanu yotomba wedo joka mtowa haina wakati ondo joka nza fanyi majilisi hanu yotomba ila kudeta izonde zonongo siko kaya harumansi ikaonga rumwao ni raisi kao nge feblu haukakati na wandu wa mwimilia ngujuya ukana emara hii ya kwa tumanza ya bubu mga evenza yotoka hena mna hiyo nane ze haki za emara hii ya bonze eka jiukane jirma neja sadi ya hendazi wanilie gamona karanzi ya haya haruma ora isi unu hazia henda bonze maksus haruma le baraza kuulai dunia yendia dai le suala la maore haukailo ikangonzo debala ukanifasaha ujuli wanilie ujoni nganzo ujoka mara hii ngo udingoni mwao
Gasina mahami njiba unasajo kai maraya wamlashe yabuka tunda atutse nkodo yajeke kahundu mungu ya imada ina ya yuwana. Izo lezasababisha Raisi Azali ikawa harandi ya feblu haini kontra ya negosio ya ihadisio e parti sisi Komori ngari koma perdant hakakatina zemvu neze kapasite za ushinda ya hini afanye fasi ya wane ya rejiz izo ngamzionao ya wakana haina antikao ngiona raisi kao kajaunda ze vote shahidi vote ya jihansi bahi e mashirika yobonze ya kuhuja ya negosie leongo nzwarenga aeroport leongo arenga airport leongo arenga ocho serenga bure hakawa nduwala kwa tina zemvu kwa tina zenchida za uhima wa shidane nao armaindini shangwa impose wao kontra za isa za negosielo za zafanyiwa za preparewa wao shahao dokawa sinyebai hakawa nduwala wakejuma waanilia iliwa baki armaezi iyo demana ikao skandano nesembabi atuarinku hiyo ya kalantiza entia hatu eka londo andari fanya ufenya harmo mdira sara ushela hunu karajahima rausindia rausisabonsi gamwabioni hadi siasa ya idimu ijue manar jarni kwa jimbo hunu lidungo hamba ya ukana Raisi Azali ranzia hondamu rais wa Union Africaine ya viadungo pashia ila avyo ikao hanikiwa ne wanyanya warabu ani wanzani wahensi warabu ili yadofanya misafara yake izo sibuzi mbidi doka haruma misafara miili miraru ya mwando wamnika avion ya kahumbalia shaharuma misafara 15 yaifanya bahi misafara 8 honda shenda ya ala mapesa ya hensi hatu yaka wajirize avio zila yabona imagine mapesa ikaunde ya henda almuradi hata wazamba wao za miliari ikaunde za henda haruma o raisi waho Union Africaine wale kwa tushindo rambia mbayi rikao ndori ya ribelilia au kama ndo hamba kwa tusoma shaba nsi jula kama aminukasa leka esela country itonga za nsi jula rano raisi wa Azali wa juzi de kinyume defayansi zinjirlo nizo zijilhaniha haka mmono hata ngabo mtangazaji akafanya ndiba nafikira mwa TV5 nazo ne sabo yakana ze kapasite za ministeri za hatu hizo pia kadado shinda rifanya rais namna wa ladhimu shemba binafanya washukuria sadir waandua ile ngwarirenge yao yakana karjajo shinda rifanya ndo kufanya alafu ngunu kwa tuati makwatu mbe waandua mbele de Sandro kwa jamba mwe de Sandro wamba ukana holio deli ya hanyu kataka uamini kamjusha mfanyi babila rimida Mwenyezi Mungu ani warirengea shaze departement za ladhimu zifanya hazi karisi nizo raranzi o ministeri o wakabo wajochi wanu madizo walona uzoevu walona maarifa walona waandua pia watu modingoni paske kwa tukubali hizo mwana anzao kwa tukubali hizo mtati anzao kwa tukubali hizo mbaba anzao yabondo opi watu dingoni donc kadakana zi kapasite za ubalora isiunu wala ko jaribel mbahindu wala ko norbel mbahindu de kinyume ufanya gufru financier harume bijayensi izidi mai kabisa ifanya turu ya za kweli au kama pesa menji ya jofanya ndongo zinji ya jofanya ndongo zinji mapesa yao yende hawajiravio ya pashada ina wandikao zoria fer harmaza ndongo hizo ya balondro wado zungule na hao wanzani wae ndini ya balondro wazunguli shawala ma technicien wako affaires étrangères wako finance wako daubini wako bizi wafanyi hazi armaze de saison tipi wando wao watu dingoni kwa jakana janao iyo kejari shangaza hauka ezia zali ranzumo dunia tabaha kejaparo kaezi ya merit kajaparo ni memnubaba hanu ha merit izo tsunuka parzifanya hata haina mndu mwansi bahanu yo mwansi ba yo mrashama yo mwansi ba ngabo ujamaa wandongo yo mwansi ba yo facilite ze mali kati onzo arenge yo usaidia unyanganyifu wa hensi shakabati mzima kana ujua ya ngabo mndu mzima wala kamna humona ya hanso bahanu ba hanso ha maarifa yake zona ukomo ba hata ndona na maarifa walo harmaze lenga za serse hizo
shauso hundo wenji hawa marginalizewa kwa janso banu ngamjonga diawani haina mchini hawa inaandika mjo hunda wandu hedi hilo ka wajoshinda wajoka kairi mbari ranu walio shondo wa marginalizewa bahia chonda hasunguwa mwashila ikuindi yalonisho kakana tomba ka wanda sose pia waolo wakati mdu na ndogo zai shaheda hasunguwa wala tunando wandu kao ani kwa bati mba dignite kabati wandu waonda yako warenga hawantu usoni hawanikaze dhamana yabungari aminiwa ka harmwezi ya mwiso inu ya nzao ende igabili harumwa mahala nikaungu jokana waka wandu wa sita wakoshida na mwavoti kajashindo jawa hadani kajashindo jawa bili kajashindo jawa raru yabungu juo enamna maraya wa mmonao nilo abuka tsuwaza ndongo harumi maraya yabo ezijoka ujira basa inu izo kabati mdu joshinda yazifikiri hauka haini kiritasi johansu wabonze iho ni maparteneri wa mwaba kafanya jangu jofanya haukanguri watu jomdonose habo kangu wajuwao kana haisangu jokana ngwajuwao kangu yeye ngujokana ngwajuwao wangu jokana nguju yeye ngujuwao kana hahibi hambandrabo ngwaonaze kweli ni honko deni yende mana kanganzori msaidi yekole nazali hahumtowa ili yatujoja maudu haja jujewa hotu trahison ya ukanendea uzenti hama mahala ni atuladimu ugo msaada letu kumfanyia ekari wana banu hatari mtowa rahe jandisa hosinyeza nungo hizo nufanya nungo hizo mtuja kasa frazindo jina shabu nganzori msaidi haraka rimtowe maudu yatujojijewa au trahison amonge hautimizi ngeladimu mana eza ufanyishia ngazifanyiwa sana ngazifanyiwa ondron haka wakati ulono unu izo katika zafanyiwa 2019 yeye ziazali na mahususu raisi azali wae hashtakiwa harumwa mahakama yaho yahe haki za kibinadamu harume Afrika hashtakiwa haruma tribunali ya Arusha wakati lono unu domga ibanza ngabe mahakama kao ya reje ibabo harume cour constitutionnelle banu zanogo zopia unachamba ayo wajiko warenda ajiko nako jamtowe wala kartsulinda wanruao mahakama ya upia jamtowe shabo deja ngari mtreneo rimbele siri mchoze nguo umalani pia ranzi wanruao mwone ezijoka mura maudu shonro upia wasawa mwono ngwajuo ye dossier ndo ikansi malani pia izo abasaini ni malani pia ngazambao kanga mahakama ushaneneze voti nane mwana yaralo hitwa nazongo hizo harume mahakama ya Afrika ngayo tena wajao harume mahakama ya SADC ya Arusha yabo hindi ngabo ate cour constitutionnelle bashi kwa tsawa jitamka tampaka da basainu shaha hafalsafa za kimahakama za kisharia ishindi mavoka watu wabili na mnendo jina hata warudi wareje harmali baraza ilo tena iliroanike chance ya saa tena kabla yani joka ujiri shawaniki wa chance ya saa tena ya ujira trape haruma za tarahamfu wazifanya izo de vole ya usiana ne mahakama wakati ulono unu ngari joka na hazi zifanywa mijini zifanywa haruma miraya zifanywa haruma za solidizatu gaziri usua maudu hajitima ruhunuwe wanu harumwa jitima la mdungano ekakwa jakubali ya udunga zanziane ze shanswa niko zonti pia ili wazirumie warejeze haki namna aladhimu yabo hizo pia gazidunga nao hapo hizo pia gizo wazima wala hapo hizo sionesa kamunga bu faiblesse ya hembwana de kinyume ngam amini kasafara lelo inu mbwana ipangwandro nyonga jo waswili ne namna ya baliwa hata wongo juoyo kana wabatiwa wanjama piège wakati ulono unu le jarifa la diswasia yabo do amini re amini harma haina mzimadasi yakana kabati namna ya jo fanya passation sasa hizo kabati namna ya jo fanya intronisation ya he anza ifanye kana wasudi abo au kaze haki ngazi jo benuha ze haki ngazi jo uja neko elinge jo rumishira
hiyo ngamumnikani aminifuo na haina mzima dasi na jipangi ya kensi ya jia tsango mtsango wae haruma ho waswili harume haki abonge hakaza kifu tikandane shaleze abo ya ukana ngasina bwana mkuu ya ufanya ya uhiye masiwa wani kaundi ya kansi haukaye febless ya isare mwe bwana woi mwishia namna ya kaya namna ya badilie macho namna ya perde control wakati kao watangazaji wa RFI wa muzi sale suala la usiana na zentara hafu zafanyiwa na zentangafu zafanyiwa na onroae harumaze voti za hele 24 mwone zanogo hizo mwishia ondu pia waone namna ikao hata yei wa hata katuchongo boindini mwisha hizo hamba izongo bidora je komori jerkansi eba onuri hadisi sina kadonga eba onuri fanya ngapi ndasina we subai bano rifanya voti 2019 hazitoka ndio na mjari wanaweza lekeza tusendando rilekeze ufanya referendum bana riuono hebu azifanya ufanya voti za madepite riuono hebu azifanya ufanya za urais ujaban ukofeza ufanya voti za mamera ebanu no kati nsomba yapo wote dabonza hiyo na mjari kansiri hadisi riangalie za tukiri rilekeze shelezi voti za madepite za 2019 za 2025 hizo kuna uzifanya kuna ukayabo ze voti za madepite zijao hizo kuna uzifanya kuna ukayabo utijaudomba ukana na mjeri hadisi na mnafanya voti njema rilekeze wabirwana baviri baviri yabira ya voti za utokanti mchomba hangu ziki wangu mwati Ismaila fundi wangu ya tokanti yarengeze ize feiza emergema ya to emerge comme ça mde hata ondwa mde pia roposhero wafa pia voti Daniel ya kansi nda hubini unkazi namna hiyo fanya namna hiyo hata namna hiyo minji zafanyisha hililo ikarongo jorambi ukana kufanya mna baviri vanuka tsuvumbo za mzade balele panyene ndini bailo kesi zima iza silizori vumbwao karisuvum badi ngaru jomba zenji ngeizo pia wazafanyishia engizo ndao badi bane problemu hata hizo kamja kansi maziwaza vanu mchoda mkansi mdanga 10 mnika wae mdanga 11 mnika wae mdanga 57 mjinika namna hiyo hata ni maguverneri ni mapresident vanu kabajafanya baviri bokolela azali ya mada heli wazamba ila si baviri zendongo wazifanya juzi ila naono wandu wahushangiria ila si baviri ila ufanya ikambwa nishafanyisha balashila ikambwa ikao hata mwanamti atowana otito hushangiria wambe asha makweli wapani yamwa onsi piyara ranzi wa umajeni wa watoto ngamosomesa utabiyambi hakamrengi watoto wa 20 ans na 22 ans na watoto wa universite ikaunga bidiro wanike mwedo mwema iliensi hatu maudi jike njema watoto wa mwasomo utabiyambi mwahansi wa udo kuhandisa omchinsa wa ibeza voti ilo dilitabi kula chira mweza nogozinu Pano litambi kula jiri, dokana washindi, warenge wanawatiti, warenge mashababi, warenge wanataka wastahi, wanropia wame, wawachi harumwankudi, wasume sa urenda nai. Na banu, nye bidiwere le wanendo, banu e filosofi. Ya uka wakati ranzi walikoli, CP1, CP2, wanduwa disa uvoti delege. Ila namna ya usomesa demokrasi, sabisa kama nratoa elewa. Donc wanaziwana wao waroa university ikawa wakara maze cooperative wakaona kama cooperative wandu voti wandu waja wakana assemblée générale wakana bureau wakana assemblée générale ile demokrasia wala kusoma demokrasia shamjato wandu wajoroha wajaun mjamu warenge wao wala mwari de president de bureau wanu mwari de ma sasori nchola bango de mabahindini wanu kwa mze bureau wala donc wandu wao mwasomo uhiba voti mwasomo wizi wasaya mwanika mapesa wadonika wandu wendi wa voti badi wani problemu ifanya suluka mhidi voti bayi doka msomesa wii na upeu na wizi mwautabu nti juu mwautsaniza yabo mwala mbeu mbii vonti juu hauka maudu wandu wala wajoka anza wafanyiza nuko wafanyisha zila yabo mda jizan tsidi ngoni maamichi kabisa
zinu garanzori mwelezeni kama tushindo elewa yani saa watu mwambia wanyokana vanu ngabo mapesa hibao ngabo ze détournement shangabo ne malezimai ya kisiasa mwanika wote na owana mwanika wote jaso zambwani muyatamiza bonsi juu zetabia bizinu za rejiza kana kama si parti politique jojo yeshikana activité kwa ti congrès si indi ani izo yondo ko kari dépasser hale kari roha harmaze ndongo hizo. Donc hokarendeta rejama di sama dizo ani yoto biabi mwa jamai modisana mwa itsamiza bonsi juu ni wandwa serse mwa shangria zali yafanya ndongo hizo mwabakana c'est bon c'est no kasi round emndu kujelwaje mka hunu mifumo miraru mine mndo metora bwata abati mbia ikonika jahia remo alatka ulinda nyone ikoni halafu usikuzima opposition watsomba ngaro wazengo wana na ofola di common on roncha harata wadu wazia ebongebo ito mtata fanyo kapitali garandao si opposition garona ne fumbuni wande biyo hata wadu wazia kamransi iyo malizi hivi iyo fanya siasa hivi hata mruwa na haya mimi real nanga mimi tika mambo siasa mimi tijona haya. Comment tu peux comprendre qu'à vous vraiment gagner un parti politique, gagner siasa, gagner wandu, mais vous interdisez les étrangers à un foyer. Waona nga mwazi yao et vous ngamjie 20 ans yakana rundu se vote ngasina wandu kasende mais ngarelonda c'est quoi cette façon et nous namna hindri et nous moyashindri moi j'ai vu plus de réunions za fanywa bobishoni wakatomba dabdala kama mercenaires. La sardine a fait le comme sur Georgema. On était là, on était des gamins. Charika Boriono. Na wakaya dictature en coup, na ma mercenaire n'indini. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'opposition contre John Jama Sali wa onana? C'est impossible, c'est infaisable. Alors, funga bondo saidia kabo c'est bon, on singa da ondo yo normal. Yo namna kweli. Donc, panu, izorambao, panu, ngabo kategori mbili haruma, ouyi ulonezi yunu. Panu ngabo ilaka kabati projet politique, ani projet de développement, émergence ou la uchi, parce que, rijo na rogo zinji, zala de muzifanyishie, rele yoka kwa linga joko ka emergence, makati ya jao, ngola, ani, handogo zinji, infrastructure, heze likoli, heze école de formation, heze formation za mashababi, heze école de formation za mashababi za indrini, ze ngozi nsip, ani rogo zinji, ze projet, za indrini, ani onrone, ngozi zendao, yombali yo. Ngabo mbali yo nsiwu yo, waki mahakama, waki demokrasi, waki nafasi ya umuyenshi, waki nafasi ya wa investise, waki, ani, izo mbili kapati nzima ilio. Haka wandujo baka demokrasi ngi yonge ndinisha wandu wanu bari pongodao. Eba ni projet farolo nyende yoindwa China. Mruoi katina demokrasi ja Paul Kagame shanga bo mwendeleo yonga bo jao ngabo ngabo projet zinuzoni hao ngamona kapa henu wangwani ngafanya drone ngafanya jao da Rwanda ngafanya drone ngafanya telefoni ngafanya jao ila ngono parce qu'il a beaucoup investi en informatique en informatique électronique et ndinizo ngotsi pezo likodi za bula likodi za formation za maçon likodi za formation za jao na jao heni ba ndi aje ngona ngama specialiste wala bonti juu ngono zingo hizo nsipia abondo mbakana bon et développement ya modelo swa ningio chaka batse demokrasi la démocratie balili ha ondo isusutudu sha zinogozi zombili ze kote zombili kabati mala nuzimabo walio walomba nkonzima yabo isani usihi parce que wonu okaya usiha unu baba unu mbidini ngo unu sam kabati mala nuzimabo yokana mbidinu de ilona badongo hata kabati donc ya ontunku ya lazimu haini mwana mabani hangu mwana shawangu mwangu ikaungu milite parce que wanu ndungana haki ya milite iyo mranzao nga milite parti anzao winga wana haki ushangria zali ushangria ndini shayo hayanku ya mruiwana sefete okana uyeleokana wale kinyume nami kwa tina droit wana na baba hanu ilifoni malanchi kama ntaudonane na riusime na richekafu na ribaye na riwatowe na riwa ani abuyi namna kweli wahongo endishwa kaizo kweli. Donc, ni liberté d'expression, ni émergence, on va dire, gardons émergence, 2030, après, il y a réussi à 25, à 26% au bac.
Yabo 70% ya tumu reba kiwao kabati perfect nindwa jeska wacha likoli nindwa jina ka wajando gozindwa jina wala wahunde pakiranzi kartina ndini haura ranzi ya zakoli ya ushile oriente ki zakoli parce que on a même à l'université kartina suite ya huwa national rap e malandi tuko oriente izo ndo gozindwa jina parce que wajoka playa jo unesi waondwa jua eski wala jisao iyo ranzi ha kartsomba zeze domezindwa ala fu ngiondwa tukomba hindi Mandam katsuona haya hudila ndo mada hizo sharia le mana bundu tsara nkujito ya jiwanili ndo mada hizo. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un petit konda bazi, peut-être ngam petit konda bazi babanu, peut-être ngam na mwana mtu kwa ministre, peut-être mjini ngam mtu kwa directeur. Pour avoir quoi? Hizo ndo zala wahala bandu waelewa yotima problemu ela dimado kan ndo nda mjini atu kwa konda directeur atikaya atakana tamzima ne maisha yenti yendeleye parce que banu Zambie kangizo izo za hatu sonti pia. Gamjo rapele ndongo zinchi manu mwelewe ya ukana. Gasina wananyasi na mazuki watu na wazi watu. Ikawa wafariki dunia paske wakati waremwa kawajaka ya elapitali ya ushinai warenge bonti juu. Yabo uo ujo kamra serikali ya ujo kamra ikawa oblige maiziwa elera vaizo do bonze zinuko zaizi hisa. Yabo rikawa serikali ngaba katika baisha mdo serikali gene mapesa kana ushinda avuke mwono juzi ya covid beaucoup de nos grands hommes ils sont partis parce que kabaja kanzi za uruwa bonti juu on n'avait pas le moyen ya wasofi bonti juu hatu donc yabo yakaja mdo serikali au serikali donc mjele wazano kwa hizo ngamonemba mwenje yakaba mwenje kaira ngwa mwitsure ngwa ndupia mbanya mabo ya heya yabo itu heya wandu pia voilà. Bah, l'école de niveau de chasse, on va dire, on va mettre en place. Déjà, on dit, on va mettre. Et on dit, que tu as un hindi la ranz. Par exemple, si vous hindi, bah, on doit dire, et un cadeau à Billy, que non, fanny chez Haïson Rabo. Madame Mariade. Donc, même sérieusement, quand on m'interpelle conscience, il y a mon roucan, c'est quoi, n'a qu'un ça, je fais crier. Et ben, les jeunes gens, ils m'ont dit, je vais me savoir hindi, harmonisino. Wabuka mishondro njaa nsinu ma kundansi baba ni nisa hisa nsinu mrajitapilia wanda ani iyo raisonnement ngo mru bani haho mwaho hajoni ka raisonnement magiyo kamda mparando hadisiyo alafu ndo mwenisa promese wa mtiju we izo kola ashara mrete bani sangamia mndende mbionde mbande nia ani vala on nous a mis dans nos têtes kaza nozinu kaza njo badilia zabari. Je pense que Rwanda ikadingwani na hana sio katerwar mkodo ule sofi abotini yoba nsomba sensi na indépendance da sinizo wiza ngo zilo comme orienti ya hatu peut être changé haruma muda mfubi da sinanti titi ilona na da mwashashi rilona man financière parce que gasina mapesa ya diaspora ya jaw heni maha ya human financière njao ntiti juu yunga mama adini vanu na relwanendo bani kama Michel Lavani mathalani na rambe nsi walona Lavani walona Giron Flamba ndo fulani bale mana hayo doka ngaribalon dera huse bonze di baji Davis bonze ondani bahema ema diaspora tungo balio Davis waja ondani yabungi wa deja ya madini deja iyo richesse yunga mama madini parce que ye Davis ngo bonze ija ondani haini mwa haini wakati yabungi so ze indizo donc mbabe njia bonzi juu kanga jiro ndo yo kiasi ya ushinda ile lensi ya hatu eka ni rania haini mwana mkumori hanikiwa chance sawa ne mrojina yo kiasi ya kana ilelensi hatu ngabo ndongozi njira dumurelewe yakana banuru do hamba waka dictature bonzi juvan ngamwambio no kana nge yakaya wakati yamadabala akauruma no mjuma yabo ika sawa nabo sainu azali ne serait pas président parce que quand on a bourse militaire ils ont des gens qui sainu ani mwana yasalo ani mru sawa na mzazali yazazali na buntu mdachizi parce que ye mzemwe ni mwaze wansi hatu sha hena mnaka wakati hiyo bahi mwana azalani mru hamada wakati hiyo abasainu kadacho hunda bursu hiyo abasainu na mnabi mwangalumi chini yanyu pia haini jeune ya hunda bursu ya militaire wai hundu sabari gena mru mwarmwezi gena mru mwarmwele jeshi bahi wakati mna dala ikaukiri mru china mru mwarmwele jeshi uchina mru mwarmwele serikali ya hunde bursu hamadi hiyo
Na na bursu nkuzindo jina za Marekani na imo za kaundia ni wanduda hiwana komsa namna inu. Hizo kasukira banu bonsi jua mwandu mada hizo mpaka mwana wa fulani tati rabo wana kwa tine chance ya sawa. Njamba ka wakati we sansi ika sawa namna inu sha umwe pantre ketaka nyinji abaha inu yo nyinji. Gabo décrochage baina walobo juu nwalo ambwani. Ensi irande aka kutina namna uhunda mbahindu iti mpaka ngawe ni karibu wendu huzi wa mru fulani parce que baisha ngawe serse ngamambia ni mru mjue kabaisha ngawe serse sheka utinduze wa mru fulani kuna uhunda sijihada hata mwanangu joda kebwa kana uhunda ayo madai tukakatina nsi ya busari roha haruma zelanga za ndu kanansi parce que wanu nsi yani yomba hindu appartenant wala maraya wala bala onsi pia katuri appartene pami komori katuri appartene sonsi pia giona clan giona wandu ikawi giwe hawo donc vanu zineza chiri inde mana kajuzi yanze voti azali haono ama garanzori mtabishe ama garimtama problem garanzori mpoendu shaye ila de problem ilo bala umuzisanyao vanu wandu wazingiza azali naona azali c'est comme Mama Salimu na Salimu na Mwinyi na ndi makandida onsi pia bano soda bakata bano jonzori bwe amabala gonzo jobo ndu shao donc il se sentait vraiment wakaona nkudi kabanondo wana mando onzo jarbo ndu shao atoda kata bainu nzao na bara jonde vota bainu wono kanda wono seba bano inunti ya tout sonsi pia ça nous appartient linu shamba la tout sonsi pia et non pour azali mwondo mshangiria linu shamba la azali donc wandu wala wandu wa uremankuni wahe wa mzingizabu wandu shambani ya uremankuni walime harumala shamba la mtu fulani donc wansi pia watia mwezi twani kama linu shamba la azali donc wongwa mlimi yao wandu wanu walimi wa azali si walimi wahe si maraia sawa nae on a le même droit à comme lui hiyo nde tabu iliyo parce que ina mruanzi ya onesokana nsinu ya hatutonse pia ngasine duro ya sonsi pia abungi haru matabu parce que nganzo weleze kensinu ni azali ngari mrumishi yao hatafsiri kawa ndo bakshabo pia wawatana wae sinde helilo sisi kartukubali namna hiyo nsinu ya hatunsi pia geladhimuo haki abantu ngonda hu abangamida ngami holio ngonto na bisho tsangao pakuno bisho tsangao ikade namna hiyo sinuka udoshanga za kane erezonmani sakai ho ukiabo udo kwa kanapa juu katoka kanapa juu tena karna muja no karna ukiri ngato haba ngato fanya ngato tsango ladhimu hata norwani ne mroi kamno do shangaze hili lokana baki ho enso hunu tina huja ana mja hunu karna huja no karna usia haba karna usia urema enizondo nai enso wajenda mwedo ngazondo ngato zamba. Ça jusqu'à maintenant gazodo na inunga to samba parce que nsi ngio devant isange do arma muru ya kamino bi arma mo pando izo ngo zaka tsuka mtuji rende compte kam turambua kam tunda jishanga manzao ike kweli izo ngo azale kanza mtono itswani muelewe hashiria mchanizo itswani ketina ya soma ketina atusoma ketina waju ketina ombani ketina mtiti ketina mshe ketina mume waelewa ukana ekomor linu shamba la azali siwarulo banure mzingi za suti pia si walimi wa hahe rudo lima bahe amba gujorangaisho tirangaisho jao roho shambani wala nanje shambani mwono kajuzi shaihana tutolo shambani waringo mda jina tutolo shambani yende heli donc kamuka radhi donc ebanu nga mwanzao rikeli inu hatandi kamtu amini wakansinga jojoba ngensi parce que bande problème kwiliyo so menkana ngamuhadisi na makadiri wa njina ndo ba bomze kuransi ba nsi ni sahihi sahihi katina shawiri paransi mnaona ba ndihal inu ba hindi ujuka ila arma kudi ujuka ila arma hiza ujuka ila arma haufu ujuka ila inu ba hindi ujuka ila utojeshi mwana ujuka la maudu utojo kamransi bekari tsanganya ensinga joba dira tsama hamuda banunga bondo kwikao harmonti izocho badili haruma mahamzima kanga bora isi ulona e volonté akanga bondo sinji ikawa hizo kazi tsusu mapesa banunga bondo sinji bonsi juu ikawa hizo katutsa mapesa ngezi badili hizo ngazanza volonté hizo zoshinda zifanyishe ha omuhawowe kabajara isimwema ezadunga abo wi ngazantoma pesa ngazona shema pesa wa menji ngayo shange da harmoze nti azatuladimu abo isifi kwa jemru ujorenga pesa ya tamaze nti azaladimu
ka swandrula mnasi amando ekara isingonza do ajiri amvio epashia wajiri amvio na ndine zungule dunia haina usikana msafara zungule dunia hawajiri avio c'est normal na mwishoka hunura anze problem hizo nga jipose warmansi yanko mada zinu oto wala renge jet juzi wala renge bie womera mpari halibibia honda Brazil amchala da hubi ihezaba kwa msafara laka jala zimiyad yo bie avio yon yo meri ya pari yona bije kunka do shiwi rane nsi hatu kamili meri ya pari wiyo nungu kontrole wata mbeji ngetu jakare mnansi ulona mnabije kwa bije hatu pia tisawa na education ya Côte d'Ivoire nsumwansi ya Ulaya ya Côte d'Ivoire alafu mdarenge hapo tunadu ajiri amvio no ndajize no nga mapesa niko na ndajana mnani hamwandu kwa sabatani ndukatuhoza nezoro zaize milioni za wanadamu zaize wanadamu zima jana mailio zindini walontini mwezi amriza wala mwachitoshaye mkatuhoza no ya jokangon ya wanauza tabu zilo wanti juu ya wanau eza problemu shina jana zilo mwensiza mwenje za maisha za hebe nkuru na indini shamdugo ngo kwali hapa hize wandu wala wandu hata watungo wanzani bahi wala hariwo uhezeka ngena mitingi wala jawe obedi ba ndo waringeleteli na ndini hama pesa hense hewe bangatwa sulibanu kwani mndugu jo soga lazima minsuvumbwa ndio ufaka yombali kawati mndu izombali hizo shanda hunu ngadwa sido katikao zema hizo mndugu jo hao mndugu jo kama mndu hazi mria shelezi zo yeje shelezi wae nku hafuvi izo ndizo nakazana byo kana onesa e danger yaribakisha banu harmwensi na ukana hiyo kena utola ni wandu tutasindasi kena utola ni wandu katindasi abo amjozi hapo manami Tanzania kemlea ku harmaze video zangu ilija rudirwa na ni harma katwa saya haukabaishe wako hiyo ndamba kana ngamko hiyo kamtuja hunkarna huja garjoba kiunu nonga jodo hamba kamnauri bazaze hanywa garjo hamba ndro garjo hamba karnauri bazaze hanywa zisizo ngo mjodo hamba au kamnu naji ambe isho tsangao ya isho tsangao harmonsi mrunaji ambe isho tsangao watu ambe isho tsangao hau ya jarone sensi nzima isona diaspora hau ya jarambia nzima ikao diaspora katina haki ya urongo wa bahera nde katana ngutsango kamtsanzari voti kamtsanzari rongo ai nyandrabo ai